Ka New Trap Sports and Cultural Club kan sa pelong ya ka jingilakai ya kun kti Fourth Master Open Arm Wrestling Championship bat ka khot ko weri kipai ba banyawan manyashim bentam. Ka New Trap Sports and Cultural Club kabadan ya ka office sekam hapo asna molai phutmuri kan sa pelong ya ka molai Open Arm Wrestling Championship arja arpuar na ka benda ki kinthe ba kisindang. Ka club kalabu ban pelong ya ka ni ka jingilakai ya kun kti ha ka lai terik uno opera nadu ka por khatwe Benjamin Step hapo Polytechnic Auditorium Hall kabadan hapo molai kentan masal Shillong. Man kasnya mesti pelong ni ka enter mulai tak lekot ni. Jadi time part hadir ka pandemic arba asnam in pelong ni tak mulai open. Kemudian in khot subhai we district we jela we club we gym na borok sadong juga jela Meghalaya. Dia berwan ban participate dah ni. Bagi TV su mesti tak aspar dah. Kemudian nom kalai terik jom ni bulan Desember abzal afwat hapo Shillong Polytechnic Auditorium Hall. Hapo mulai kita masa. Di nak kerja klub jungi hingi khot subhaya borok kini milik kai musik bulan apa kejela sang Meghalaya kinwan ban isim mentah kani ka penjual ke jauh bang klub jungi penyak hakba kandon di medals but di nongjot mengenai cash prize pala mandrai kan nungin ai ngina decide ngin ai prize money di kan nungin ai kata tim sekali pernah sponsorship bingi mo di sakwe nak batai mata kani ke tournament di open to all handai yang first but second bojok akan state tournament mataus na mazar minum syak suban lek ka in aila ikwe hiba kam kin kam kiu kan podium mathamai hiba ada kuat kiu di first second kila di national player te in khat ikila job maki di ki armon in include matang first but second dia borok khat in welcome ni khat subhaya borok khat kiba la ban yo snow in wan ni nomor ni club ni kamri ga bala he ni dangret tingnan sedang he pengkau ta tingin nak bandai lama sakut ni berkentam lama sakut sedang mulai berboy mentah tingin 4 la man pendong ke disable nomor ba ke disable ke kamar special table ni itu special table nyimdang mentah di wat Meghalaya amsting lu ke baju pendong disable di kalau bet in general bet nila ron dia kan dia ka tournament kan dia ke sepalong kecil ke besar deh itu kipas yes kipas nila ju pelong ke tournament penkong ba ke balai tengi iba ka kat benang ya ki si ki po ba kisnem ni ikna kinang ya ki bo tinang stna dia kan ka sports jadi nama kata kadau ni iba imat lesi kanang idon khamba shu ya ka bang ni ba in pen kham gran ya kan ka tournament jadi nama kata kadau kumbu julong itu ki snem ki ba ada ni Shillong open mulai kalau angkat tu ni ki bawan sim benta na khap so dai Tehendai hakani ka scene ka ba mentap de ka foot arm wrestling championship 2022 kalong ya ka bangi ong bangi ni khot bari wer na baro hi ka badai na ka state jo ka Meghalaya laki long na Garo Hills ne Giant Hills ne West Kasir boy nano kam don dia ka no gan di kata hi ka bangi kwa ban kan khamlong gran kham ipu ipi na ma bul ki khna ki bodan sap hakani ka tournament ka ba kun ka amasling kan kena mengilak menginjai kintiu nak kesnem syak kesnem kim kaban sawan